tayo naman lang. Iyo, tayo ba yung nggak tahu? Oke, welcome back. Selamat berjumpa kembali bersama Nopi pada frekuensi Pitu Misa Mega S. Iya, dipancarkan secara langsung dari tongkonan Tadete, rantai induk pada ketinggian 4 pohon bambu. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Jadi kita sekarang memancarkan secara langsung pada ketinggian 4 pohon bambu ya. Kita berdoa supaya hari ini cuacanya cerah dan semua acara boleh berlangsung dengan baik ya. Jadi maaf tadi kita potong-potong videonya karena itu berbahaya kalau disatukan semua. Ada kerbau dipotong. Sini deh, ini Adi, di luar. Tapi lagu kita masalah nasang. Oke, ya. Lagi lagu dia kan kilang hijau ki. Tu merasa saya kalau masih barang-barang dalam minyak dan Gumang beli para pemain yang kita itu teman Arabu. Gumang kota si pulung-pulung ini apa pangan dalam negara modern hukum lalu untuk berpetika tongkonan lantai logoten itu lepa lalu kita ini teman Arabu si pulung-pulung ini apa pangan nah paling di daerah hutan jelatan perempuan. Kenapa tidak ada komen muncul ini ya? Dia lagu seksi demak doang dan sedia mau. Good morning. Halo. Ini Andrew. Thank you very much. Oke. Apa kabar hari ini Nenek Andrew? Ya, Nah, syukur sehat dia. ya sehat-sehat ya. Oke, mantap. Tuhan. Semoga sehat Oke. terus. Ya, ya. Iya. Oke, ya. Semoga sehat selalu Opit supaya bisa live sampai Beguran. Oke. Ya, ya. Setiap kali. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, Medi dulu. Salam ala Koni Andro. Ya, ya. Selamat. Ya. Salam Ade Medi. Ya, terima kasih ya. Nah, Ya. oke, bagaimana Seren? Oke. Sini kan apa lagi ada satu. Ya. Oh, iya. Apa ba Amerika tahu ya Filipina? Di gua ambai masoma itu dulu. Mana bicara mati nak ini. Lah di bahasa sini rombongan lo yang pertama ya. Ini sudah banyak sekali rombongan yang masuk hari ini. Halo, bagaimana Uban? Mana susi karya pada Uban? Ini. Oke, ini dulu di kopi dulu. Oke, Mbak, ya. Ini kan di kopi dulu. Oh iya, marah ke kami. Ini ke mana pura? Alay. Oh. Buat kau masuk ni yo apa? Lah cuma. Nala makan daw. Sisi penelagan naman juga mau rumah mantu ini segala macam kayak tidak Hai, ada bos. memang keren. Mantap. Siapa dulu? TV Sanala. Memang oke. Oke, bening terus ini tanteku ini, wah. Apalagi ini kalau ini. Iya, sepanjang hari bening terus. Iya betul ini apalagi dengan ini dengan kopi mantap. Mantap. Apa yang mau? Mereka dari ini.
Halo, Be. Ya. Halo. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi tuh. Siang dan pagi. Siang. Oh ya, ada tuh ke sini. Ada Oke, apa? itu ke sini. Sini. Mantap, ya. Lama baru biasa. Wah, dalam dunia persyutingan. Oke. Mantap. Damaris Sanggwala. Oke, selamat nyantro sehat selalu. Oke. Iya. Bagaimana? Ya, selamat pagi. Persyutingan ini lagi ketemu sementara dalam melive-livein. Oke, baik ya. Nah. Tapi lama prosesnya kok bisa. Iya, kecuali kalau langsung kita tinggal lantai. Oke, selamat ada apa? Mama Deni untuk Mama Andro, kok cantik sekali kakak ini, wah. Siapa lagi Mama itu? Deni. Oh, Mama Deni. Mama Deni kan kami baru-baru dari Kendari. Oh iya. Dia Miki Mangrara sama Tongkono Miki Mama Deni. Kenapa enggak datang Mama Deni? Iya. Sudah yang bikin dari Ada Bang Dani, Bang Deni sama Bang Deni. Supply. Belum pernah lihat sini panitia. Dan bersama kami Nih, tontong masih ada. Lama pun saya nggak pernah hadir jadi. Itu di nama sudah perlu. Tontong di situ waktu. Umako di barang pemali kita mau kita pintu barang potongkon. Yang paling di perkara semua. Yang di perkara tu. Waktu di bahasa tu sangat meja protokol. Ada kameranya. Selamat pagi. Halo semuanya, jangan lupa. Oh, iya kedempang bikin langsung minta melangsang mata ibu itu kami waktu makalima anak-anak bala yang tidak sarapan kota pahang solanasang taena kira-kira begitu marah penestanan nah lari lantan kawan aku oke si mapangan kita si batu lagi karena si tangan iya. Nah, para kembali ke rumah goyangan di bahasa itu sama jangan tadi meja protokol Ma'arumong. Oke, nih pergi. Dalam na po rin di namoy maleka. Paano na bisa ngayam. Susilu atau ke dente bikin alalanta tas itu sang orang protokol lata pertama lupa protokol. Halo, Bang. Oke, Yusuf Hampun, jago Pak Tinggoro sampai jago. Walangan sang lau enak lain bete sang lente belalan Mana Peru? perwisiman kami kondisi terhuni katamai kami gawe tenung kurang kada gawe tepan itu disara lante maal lo tepo di dua kami elang-elang teman gak ada masa dialangan Tutun makam bunuh sana edau panito disekan solanda Asia yoga Anggana tonennya ditunggu makairan na to di kalapatan do omarayan na si taranang teme tongkonang silolon teme esungan Anggana to siria kaparengesan to si taranang pak tagarian Lamay tenalini kaparengesan tiro padang tongkonang mase tung kasanganan Turuan to parenge tongkonang mase turulo patulak paradangan solabintu utosigi doe tongkon ada lantai lilikna kaparengesan tiro padang tongkonang mase Anggana to siria kaparengesan sitaranan Pak Tagarian Pak Palumbangan Sangka to parenge isong kalua
turuan to parenge rinding kila turuan to parenge saban kuwa-kuwa padikitung kasangana si Solomintu sangayo kalambana anggapan ruwaranakna si tokon ada alan legongan terdoko makalima lan nalili bakal beda yang bisa wak bana bukau gil masih manglangan suleng karanakna dari tokon bakal wakna teledongan terdok dari pegalang na pangleon toma aparenta tung kasanganda randu kudomay madona landa akamate tondoko ibu jamaah kecamatan Buntau Pak Alura Tongkonan Baseh Pak Alembang Pakan namin tu untuk sitaranak kaparentan lamay kenalili matang apenan yang bisa mabana Buntau tung kasanganda Ya, kita ambil cas. lain din na padang ribuntao olah tumba na dumaiba bana lembang mintu komito sitaranak kaparentan silele komiki pekatawe pantan komiki biasiman anggana to sitaranak kaluku masero pindan sangka mamasebana patale ambun surah madatun na buang to kumampaka tahun siya kumatambatan bisa rata tu kumombong ka tuang pendeta majelis gereja tuang pastor prodiakon pengantar Pak Imam mintuk tentang mereka kata tentang mereka lupu di gentek atau patutuman dia atau petekangan masulo-sulo si kami lalu kumaseropin dan sangka mabasebana simangan gana minto dari puambe na di poindo na rarabu ko tiumba de may bakba na lembang may kara pa de may tutuan ni pusat na kalua angga sile to barra na polo kay hindi na inde daw ambe manda mentulu sa usulo karasan tangam polo bintang nasali angga ada kanada diam te may bungsu na diyan makalima kita minto umas sola sana kulimbong kamate katongkonan tasigi kamate kamarintinan ilang ti allo pak batangan lante marsan tati ngayo to temote si turu lante allo pak batangan lante tulang tape marsan lalanga mola dibungka aba maning nain belantang karampuang boyo olah dibilang bentironan inde kaisungan to makaka tuna tiket mau melaran apa dari bolong kumalaran karanti ang tuyo tapi dayana langgaraga sang kederan la kumombong sang tiang karan tama delantang karan pomoyo ma'alo totemo yamato sang iskurusana siya nene datuan garampa siya nene datuan tongkanan lebanik sang surusana anak nek siapa bila sanala sang surusana ronde potasi di batu Bapak Rodi pare-pare sang surusana keluarga nenek asa boleh liatung sang surusana samen batu Bapak Misa sang susana ni Andro pakai loleatomo sang susana keluarga almarhum Bapak Sinke lebane sang susana Bapak Henry balik papan sang susana Antons Pasero Wamena Papua sang susana almarhum Alexander Kana Kapak Leatomo sang susana anak almarhum Nek Bambong Pemanukan Namboran Isong Kalua sang susana pengelola tolamba Karantenduk Tongkonan Baseh ia membantu kita raraku kujolai Pak Bana Lembang Langgaraga sang kederan laku ngomong sang tiang karan iumba atamate katongkonan ning karak Pak
Yo, sekarang ke rombongan. Iya, dia tukar di sini yang meja ini dari berjejer mau tahan kita itu sangat terbawa berikutnya. Iya, terutama orang ini. Ya, kayaknya kita adalah mau berbuat di sana kata kira-kira kalian kata sumber kita mati lagi berbuat. Ya, atau berkata coba tanya jadi kerja tapi tanya lebih utama. Lapos hubungan puno ko niya may tama arap mo tao na malapaupuran pao galin niya may tama kapunan na o damay ditong kunang apa di parolo di tahun di kubendang na tanggaw dorong kumuha tanga matarikitan nung bagante lapos hubungan puno ko tama nis sebalik di bagan lapaupuran kada-kada biya-biya balaling ibaik di kagarang ibola babentarukan tidak gayang malah di sarapan diling-diling deh di batur-tur dama meredang ngana sondong di paro ore toleaga ada tetanan samba di beban nusau di bentang dulu rekeu kumpulo bintan nasali tingara singong pabon ni aro untuk narimnya tunna tempa kalianna tunna lurek kelusau daw tekuli na pada mumbayanan petawanna totama mandur kadanna tamke buku bisaranna abalangan kia giramban masolo nasang sahni lindo mahiri belanna susidika atau nasiyo kulangkan nasimpayo manok-manok Nakuwano ka ba kita pagbotonan Mariota? Lari kula kari kahari Lanan lari mana mairikan Kena pamatui lengki Kena sanda si bisaki Sanda talentian Tangkun taben dilindungi Inang antempon padedek tarak dan turan todolota Unolatoswana dan panta daran taungaah Ma'alalam mate ma'alam banan kaatuan suka Iyo miman marah mata Tutur
demi keatuan sunga lagu de daulalong memandak men nulu sawung sulu karasan tanggaung polo bintang nasan ia mapatun dan balik ila koto bangun banuanda ia baru yang otomatik doh lagu to ben tutuan lipunta uru yang balik irara buku bun dan balik ibu kutang si biaderat antara boleh tema Allah temo kentam para mata ilang te gula tapi marasan lindomi tam para pana ombo pantarisan makaraina to diumba alam mai ketangana tondo kodol lokolapi ulawan lamai telilina tongkonan basse lilina padang ritiro padang tongkona tarana tongkonan buntu tongkonan natang di tonda tondo dinau nindo basse kasalya alwanina unang be aparan kayu-kayu digente emi tongkonan basse ma'ulululung lagu ba'abana lembang ma'au otang kilesuan lagu tutuan lipum tondo konanay si basse bumate paya anna tokau na digente tokau lolok na digente bumate paya daya manda basse na basse sang rondonan tando sang rabekan lang tiro padang tungka sanganda tongko na basse paagan tiananda siang baralamba si baru barana tarugutur yang natongkonan laloso isungan pa isungan pa kalando anggatoni pengarente-rente nakada bebamaru una bisara nenek ditumpueran na dikala apa ketampak apelalan alang nama apa si patutana rekema apa si dundu katonan angga arbotur yang nah tongkonan lebani mana asariana siasindon bau saarut bau sok datuan tarbotur yang nah si nenek lanna di pualuk kalukna di pemalina siang bawa si warna warna pantaranakna siapa membalik lan nelina padang di boknya bagaimana delindo sampar bak nagin dan pantarisan malabina pantaranakna lembang kabatan pura bang loroan na ampulin bang makarahing tiumba padang di bituang pada orang lain dan tuli pertemuannya lagi ataupun lah mangka di belendu oleh dong pak ganjaran malabing na ton narito la kabuntun na bone nilang dak mana dia dosen dan abonga si pangalalaban si barwarana raramakamban diumba pantarana kenapa palumbangan sangka atau tiranduko pak palukulukuan pantaranakna pak palumbangan isong kalua diumba alamai padanga ri isong kalua abing kara apalamai lilikna padang ri amborak pantaranakna to di boda tumone pak den beden dina nenek mangan nasangka to dolo pangalentenan paniguan iya pantaranakna si nenek katu pak den beden dina si nenek parangi to bendan lan to pada tindo to tunandang lan bisa pangimpi to na bendan to pada tindo to na tunandang to bisa pangimpi si ayo kalamba si barwarana rara buku diumba jumai padang hadirat dan lagi lingkara palelian duran diumba lili na padang ri Papua lingkara apa lili na padang di Wamena to nolak kasih kalua to lambang bumbang siararian umpo pani angin umpo lentek talin puru diumba jumai tondo keriman bilang sebar barana arabu ke diumba lambelik nabas setangana padang disangan angga pantarana kana dilik nabas semaruang padang dinila pak gantianana bagaimana meling keduga tampara pak nangga pantaranakna padang diliatung pangluluan narinding daun indoko sapan kuah-kuah lagi ko tontung tibungka bak romani kinate kawantang kerampuan boyo tigilang ngampang pulayon nagaru gaampulin bang disalisang kaidaran dan palelehan nanay balaran nampak tang asal sugaran tiang tuyo tang pindah ura antara pak torok borok betul di sumparaya mo najamit
ketema araputan lang na ketema araputan na ketema karampon tamas salanasang gitimang mak budololong na ketongkunan ta ke kala apa gitimang maamburang tang tiseno di kala apa paraya mak talo tang apoka.
rokok. Share na mobil rokok. Yari bukan negara mau dari kemarin saya bilang mau apa belo kayak apa dengan rokok. Dari kemarin saya bilang bisa apa belo kayak ada siapa mau balik ke rokok. Yari bukan saya kan ketemu. Mau dibuka rokok. Apa naik dulu nakar belo. Ya bukan ini serba darurat. Ya bisa kena. Memang sudah Sekalipun darurat kan tidak susah itu. Betul-betul memang untuk tapi parang Apa karya bosku? Ya, biasa. Oke. Satria, salam Satria. Oke. Oh, berarti ko sa amin na dua sa ni. Wah, nasta mo na po abas sino mo maliwag nila ko sta mo ki. Pwede na yung sirarabuko. Iyo. Halo, awa. Ito, bukan talo. Tambok ya. Ano riya, Pak Victor isang may. Kani yung akalis damo, kando ang mga abas ita mo. Maliwag nila ko sta mo ki. Kung may sirin kita ni sirarabuko. Mantap. Pag sampai pindah karena keluaran yang ada may pangasinan lah. Rante, Ya, Sobo, abe, pakai sampai. mana ini silu? Ini di Munta. Keluaran yang ada. Pati sampai di apa? Tahu. Oke, Om Denny. Pelaut. Ya. Oke, mau ngerinding, perinding. Ya. Biasa di kanan, iya. Oke, halo, oke. Manda, saludo. Oke, baca. Mama email, berapa mama email tuh? Dari kema email. Halo, white day. Ah. Iya, aduh. Oke, salam salam Pak. Oke, jadi talolo. Ya, Pak sampai di panturan na anak kor. Ya. Perdi. Ya, ya. Mana yang lagi jadi nyampe. Di mana itu? Oh iya. Nanti lewat. Oke. Kalau nanti lima tahun. Halo, ketemu lagi TV Koper dengan TV. Ada ke Peru. Ada Peru di sini. Coba ya, ada yang Siapa itu? di sana dulu. Sang ano mga rito ba yan ka na ipiratikan, ang malinir roto, toleta. Mira, na mo to karon to ano ligar lagi man na ba. Iyo, ta ibang ari to perhatian dia. Mo ni sara ka po to na tulin ang tanah kita dito. Lumangan na siya di ko so tingin ito magharap mo ni. Ya oke sih dia lewat di sa ompit lewat tengah ya. Okay, si magharap ta to man eh.
Dia nak pirang ayo teh. Tak bang. Tak mau pirang deh. Tak ada pirang. Tak ada pirang ini. Pirang mah jalan. Mana pirang? Pirang tu pirang ngalo mo. Ano na ini? Salam dari oke Agnes. De Silva Baseru, salam dari Makassar Rompit. Oke baik Agnes. Oke Pemandika yang di pos. Salam ala Shooting Rompit. Oke ya. Ya masih Papua. Oke ya. Oke. Mama ini Rompit yang pakai selendang coklat. Oh mama ini yang pakai selendang Halo, coklat. dia bisa ngalah. Oke baik ya. Oke. Busa. Mana ada jenggot busa? Main. Saya kan udah penjahat daging Rompit. Oke guys, Mantap mantap baru lah guys. Dulu kepada kan tabu baik tak lekol dia. Berkembal ku tabu baik kan tu kompor le. Apa yang mau bukan Ini calling yang mati. Calling yang mati. Ini dah macam maduka. Calling yang mati bang. Kamu orang tempat. Oh, itu kalian pikiran dah. Sampai ke bawah. Bisa sepengaruh sini lagi sini. Masyarakat jadi Rompit lah.
Hero na boss. Halo guys. Senyum. Oke, baik. Oke baik. Oke, senyum. Ya saya sempol itu senyum. Senyum. Tadi siapa bersimpu tadi, Nang? Halo, sampai saya apa kabar? Mau tes sekali ada. Kan pada kadang-kadang pada tuh. Pada apa? Masalah bahasa. KM.
na kenang lawan Gilangan sang lau edak Direke sang lente telarang si Songa Umating si Selen Mario Oh, penonton Indeto kiri-kiri itu bintang Tanung Roswinaya Oh, bagaimana keluarga yang pemirsa? Ini sudah mau hujan ini. Kalau bisa ada bintang K supaya jangan hujan. di tentu Lah, tentang. anu Kalau orang pun nanti mati penonton kiri-kiri bintangnya. Iya, nah uran dong. Nebe katabe elangan masa dialang tuan mesin Apa begini? makan dunusanen Oh, lempo. Oh, lempo. Ah, lempo mana itu? langang sulai karena tebe gaya mak dan Ban kira lempo anu itu alat apa doh? parang Jadul lambe. langang sulai karena denai rarak situran dadi langang timban tingayuna denai Iya. Tampung. turun di bundokna sorang angga mintu umat tua itu dibanu garurungan manda suleng karana Lemo. bintin koli kalentekna dao masalialang dao makam dunusanek dao panito disepang solang laksi ayoga Orang musuh luka. kimesiman tama suleng karana anggana gayang madam dan bintuin mak parang-parang angga tosang siturusan angga tosang lengkoi lalan tu manda apa nariatan kuning dalam tangkarang buah boyo bintin panasalaran ide kaisungan tomata kaa Iya, dia nomor. tu marasa nama aku ada balaran nampak dapat dari bolong undi sungo maya-maya di orang tean tu na toma sanda malotong ilang tema alo teko lante kula adiran deluaga di gua komang kasih miki isi pamatua itu gua jomai toma rapu angin na toma kabur na ombay dan kabur itebe ada nanene sang kato dota iya mo sorangan sepu iya mo bayanan sapa de mai kada sa buku kada mani ila pawatang ari kaleta pagka nasiulang te may huwag di pamatua tanaka burana telepongan tondo ko jona te may sorongan wilasu naulang kada misang naria misang dungan na jomay ben bonan nao lamay te tanga-tanga katongko na kiroko lama sosol renge diyo maabong so bisara diyo maapas sarandanan tanda kasigna katang palambiran tanda minangan na katang mauburan kemudian di mani itangon di santangan nampak tanggung pemarangapang di surara nate meranteak biru iya mo sorongan sepu iya mo taduan tolen iya mo bayanan sapa iya mo teme kada sang kukula pamatang ngari kaleta kumaminto na tangketang dilabina anggan na tangan di karatuin na tang matua itu kulen urang kotin banting ayo tatang manu karungan lendu urang suleng karata lari ko kula susimo agad na batik ten pasiruan natin Mario bilangan di talampi endek karatu makamban terutan dilabin na manimpa kali karatu apakah itu dulu kala betung kaki pada abai mata kamu duka masolana sama pantaranan nate ditongkonan panglelon nate mesungan pakalan duan kamu duka masolana sangan nek ditumpu mata iran di kala apatan do parayam ni pentiongan na komi tawuda pelunan na komi pulo si panapo manara nga maapadundu upande maapa si patutanan keden ni to silenda mamaangga to silenda panginti makalima na keden ni ada narante matampu usang ka kabotoan kula keden ni ada akadelekan kula tonton komi di pak bailai tonton komi di pak bandang siaran solapan dan balayan na takumua kamu duka masorna sama pantaranan na pandepaliu panglulun na tadung kaisaran tumanaran komi ungasi iku kanalit bangun daru maapa
silan ako likolit. Kung mau pay pabili ko mau pabili pa boleh tanpa ulawan pangi dalam dirara elok bilangan matuai itu berkeban bukan rumah susi nenek biten turan tololomi tonton ulangan di pak pailai undi sungguh di pak bengkala. Kamu masalah satu malam batik batu batik informasi karangan pasir lami. Lalu kalau yang datang salah kalau lapor yang datang salah boleh keren dikatakan malam dia. Sampah batik tidak tondo opang otoran Mario kiki sampah kita luangan kita dengki kita paraya. Nalangan bulan padalangan paraya tak gendeng matanan lo padalangan tuata. Lengan bau saurek ke maklulu hura-hura digente matua itu beban ukarungan. Koda ko kera ko Dewa pergi saurara sangarara tak digente maya-maya pagan tiananta. Maka lima lagi sundu di katontonan tahu kabarin tinanta. Lapote lalongo tuta tongkon yang loleko natai sumikul lang sumulena. Tala suleto bangun baduan talumang konten likon lembakta. Tae sengana tae lain na lagi ba. Bayar laku batalari kaleta. Sangadina tontong kamangan dolangan tangan langit. Nenek mamimbolangan buang titanan talu tirin dua tulalikan. Na tontong pasak yang masol sang tarang potang tikodo tang kilendek laku tau baduan. Bela susi mengadamani sang buku kadagi palimbong rok kesuleng karanata. Lengan laki kami satu di desa karanata dengan laki kami di Ulawan di Pakan Tenanta. Apa kita lemban di bentang kata ngaudor lakukan kali kaleta. Ku masih bulan sipin bulewan di mana sangaranata. Si tentan di mana Pakan Tenanta. Intikan mengumpang pangurtan dan dinaran mempang patomani. Kami tali-tali Bandung. Kami somko Piladara. Oke, Bedi, selamat. Selamat keluarga Domilepo. Selamat hari Bedi. Bedi, enak gua selamat keluarga Domilepo. Turampung tanda sikir ramakam penontoning Pulauan ni pukutang si pederan tu terma tangkian suruh. Latar ramariting kita alang leper e. Si darug na katungkutan kamarindian na keluarga lamarhum Bapak Since. Rombongan na keluarga lamarhum Bapak Since. Tungkunan leban. Rampudu bang tanda sikir ramakam penontoning Pulauan ni pukutang si pederan tu terma tangkian suruh. Lalang angki alang leper e. Si darug na katungkutan kamarindian na keluarga Omatandul. Keluarga Omatandul tungkunan total langbone. Ram pemarin nanti matonggo maakun bakale ke untan tasikir ramakam penontoning Pulauan ni pukutang si pederan tu terma tangkian suruh. Lalang angki alang leper e. Si darug na katungkutan kamarindian na Bapak Henry. Bapak Henry balik bapan ram pematanda mali itu tungga porok lako Pak Deni batu salamba. Lamen tamaki lantangan Bapak Nadeni. Si taruh na katongkutan kamarindian na Samen batu Bapak Misa. Bituang turang pematanda mali itu tungga porok lako Tabalu. Lamen tamaki lantangan Tabalu. Si taruh na katongkutan kamarindian na Neandro. Rombongan na Neandro pakilo liatung. Ram pematang kian suruh. Lamen tamaki lantangan Temang Arabu. Si taruh na rombongan na anak ne siapa? Rombongan anak nek siapa mila sangala. Ram pematanda mali tutun keborok lako nek sapera. Lamentama kilantangan siya nek sapera. Batu pangperdi. Sidarong na rombongan na rombe tangketasik. Rombongan na rombe pongtasik. Batu Bapak Aroni. Jemai pare-pare. Ram pematang kian suruh. Lamentama kilantangan na Temang Arabu. Sidarong na rombongan na keluarga almarhum Niasa. Keluarga almarhum Niasa. Boni Leatu. Panto, Jayapura. Panto. Kalangan kialang Panto. Sidarong lantang Temang Arabu. Sidarong na rombongan na keluarga almarhum Alexander Kanda. Almarhum Alexander Kanda Kapa Leatu. Ram pematang kian suruh. Lamentama kilantang na Temang Arabu. Sidarong na rombongan na Anton Pasero. Anton Pasero, Wamen Papua. Ram pempat loko Siola. Lamentama kilantang na Siola. Rombongan na anak almarhum Nek Bambang. Pemanukan Batu Amboran. Ram pematang kian suruh. Rombongan anak almarhum Nek Bambang. Nek Bambang pemanukan Batu Amboran. Ram pematang kian suruh. Lamentang kilantang na Temang Arabu. Sitaru na rombongan na Ponglolo. Ponglolo untuk lamba Arantindo. Ram pematang kian suruh. Lamentang kilantang na Temang Arabu.
Lagi kala susi mo sa ngarana tapak kantian ng bulawan tanalambi diran dan dipodok kinarete darat dong ka bakalin ko nalilaki. Nalahi ko ala kong kalita din mani isang ngarana tapak kantian ng bulawan tatang matargitan nung tamo sa sibali dalan do tamo sulin ba peranginta. Takaringan ng mga batang dikalin tapak karolin di meja protokol. Tapi orang kesulitan karena ada teman tak pantara ng tepalaran nampak. Binti penarluan tiran-tiran tuyo banyak Kaya mungkin ulang ki sulitan karena tatu main jaga poro ala kota inamang kana pasadyan kita maarapo din na siya upa na sumpulo na ng katong kananta upo pendalang na kamarin dinanta na tama pinalakan tang pesa ni siya salamat ala ko kita sa lanasa rarapo ko na ang tamatang kyanso ya tu latas niron la sikiro ki Papa Arikar pangulyo Rarabu ko terang tumatang yang suruh nasir lagi Bapak Rikar, Bapak Sofian na penguli Pak Generia. Oh, tepat nih. Pemalik ke dulu kilo pembatang. Pemalik dulu. Mira, kembali ranai laku. Iya. Lebih mana itu orang bodoh, naman naman lantai kita. Siya minta daripada ke susi minta nak kuah, kena anu itu dia kena. Halo, selamat siang Pak Camat. Tidak kayak lo main lah, Membantu, tapi pas bukan shooting itu ya. Eta ala ko kamu minggu tumatuan ko siya minggu Apa? datang ko Pas sa bukan lanasa. shooting. Tayo patuloy na. Tayo pa. Ada upah. Lagi pamali pati kande maadalan nada kay kande muriana pajangan ko. Halo, Auntie. Halo. Ya ti ulun na langsung kerek-kerek ke. Ni hati-hati na lalurin kita kala. Ya ti ulun na isa lalu tama kan bilame. Na ya ti ate na isa lalurin ke bilalang. Pajangan. Mangka to. Jadi pada untuk Halo B. Yo, dia nanti bukan dibuka nanti alai kita nanti nontonatin. Oke, kita jeda lagi ya supaya terlalu panjang videonya. Halo. Satu deh. Waktu kita terlalu panjang sekali, jadi kita jeda lagi nih. Jadi jangan kemana-mana. Keluarga jangan lupa di follow supaya nanti kalau kita live lagi langsung masuk member tahu. Yo, nanti lu teman apa sih kurang? Mohon dukungan Abe, follow. angka itu. Ya, saya jeda lagi nih. Oke, terima kasih.